Maham tak ayak ke Iran ya ke Amerika bakam day ban phat tiar thma chak Israel. Kejing maham ke Iran ya ke Amerika kal bukiwin ya ke bertai baro. Den ke Israel bat Amerika yok ban don betalang sa ke Iran hakene ke thma. Hato kene kedai ke basisha ba ke Iran kal pengkre ya upar meno bom jongka. Kada haoj hato ke Iran kal pendon kam ya upar meno bom jongka hakene ke thma. Menta ke video ngini keren Jepang kene. Kejing syak dat bom kejing syak penjelor jong kaja kanang jor kalba ke Amerika ke yeng tang rengkat per ke Israel ke supply tiar ke Israel. Kat ba ke Iran bat kiri bebun jong ki muslim ki ong tang keten banirap ke Palestine. Hendrai kejing syak dat bom jong kaja kejing syak penjelor ke kaja kanang jor. Kat ba kiri muslim ki yo ya kene kidang bitar ya ke Amerika ba Israel. Nabentak ke kaja ke Iran kal maham bunsen ya ke Israel hendrai mentapat ke Iran kal maham direct ya ke Amerika ke perlok macam tam jong ke Israel. Ke Iran kal maham direct ya ke Amerika lada ke Amerika kam senge ban supply tirthma ya ke Israel ke Amerika ru kam lain. Yo lese kene ke jingirap jong ke Amerika ya ke Israel kan ja anak sendon ke kerteng ke Amerika pat kadur jong ke Amerika ong ke Iran. Ke ong ru lada kumne ke Amerika ke supply tiar ya ke Israel kakaja kanang jot cucu. Bar ke ongru lada ke Amerika kam senge ban supply tiar ya ke Israel ke Iran ru klempep kan hiar hakene thma. Lada dia on hiar sa ke Iran hakene thma kanang jor cucu. Hendra ke Amerika ru ke kerensa ya kene kat ba ke Amerika kadang don om don mano ru kibala ban penjot ya ke Israel.